好嘞，开始给狗嘛送噻，你等到狗猪猪这下来得下。好的。哎，你们真的有嘛？不记得，考不清楚。给我来源给的好。呀，大的呢，那么在今天呢是讲到公布的审计公布年前，他讲到公布的审计公布年的哪呢？你讲到公布的送下呢？那我们就如同往常上课一般，先观修皈和发心。那在观修皈的时候呢，先观想我们的对面虚空有导师释迦世尊，那世尊的两旁有持世还有文殊等八大水佛子围绕。那在他们的下方呢，就观想我们所有修心教授最主要的呢就是支他换。那支他换呢是出自于吉天菩萨的入行论，所以我们就观想吉天菩萨。那吉天菩萨的四周有龙树，还有无所等26庄严，或是17大班吉达等印度的传承祖师围绕。那在他们的下方就观想有宗喀巴大师，然后还有一切藏传、汉传的传承祖师围绕。那在他们的下方呢，就观想有尊者，那还有一切呢和我们具法缘的上师围绕。那观想他们都是真正的佛，他们能够成佛的原因呢，是因为他们修习了成佛的方便，也就是灭地和道地。所以我们的正皈依呢，就是法宝、灭地和道地。那心绪之中呢，具备灭地和道地功德的古特伽罗，无论说是声闻圣者、缘觉圣者，或是大乘圣者呢，那都是我们皈依的主伴。在了解了三宝之后呢，我们就至诚的对三宝做皈依。那我们皈依的目的呢，并不仅仅是为了自己今生以及来世的安乐，也不仅仅只是为了获得解脱。我们皈依最主要的目的呢，是为了一切有情都能够成就佛果位，然后为此而做皈依。
哦也是，他等呢，哦，老说他等呢，哦，身边公也是，他人家来送下呢。观修完归之后呢，那接下来我们就观修发心。那发心呢，也就是威力有情愿成佛的菩提心。那我们为什么要观修菩提心呢？那可以从两个角度呢去做思维。那第一个呢，就是透由因果，因为我们知道说呢，轮回无始的缘故，所以在过去是我们投生过无数次。那在无数次的过去生里面呢，我们就如同今生有一个母亲一样，那过去世的母亲呢，也如同今生的母亲一样呵护着我们。所以呢，由此呢，而对一切有情呢，升起了想要念恩以及报恩的心。那报恩的方式，报恩最好的方式呢，就是将一切有情呢安置于毫无痛苦，那唯有就近安乐的佛地。那将一切有情安置于就近的佛地呢，我并不具备这样子的能力。那唯有佛呢，才具备这样子的能力。所以呢，由此而升起了威力有情愿成佛的发心。那第二个呢，就是透由七因果。那在观修七因果之前呢，第二个呢就是透由自他换。那在观修自他换之前呢，我们要先观修自他平等。那自他平等最主要的原因呢，就是因为我是希求离苦得乐的，如同我希求离苦得乐一般，其他所有一切的有情呢，也是希求离苦得乐。那再进一步思维呢，我们除了希求离苦得乐这一点是平等的之外呢，我所有的苦乐呢，也是要关带着他人。所以呢，想要让自己以及他人呢，都能够获得最究竟的安乐，那也就是将一切有情呢安置于就近的佛果位。那同样呢，我也不具备这样子的能力，所以由此而升起了威力有情愿成佛的菩提心。那发心之后呢，接下来我们就是要立下一个誓言，愿我从今天开始，乃是为证得菩提之前呢，那都尽我的能力去利益一切的有情，也尽我的能力呢，不去伤害一切的有情。
yes, that is that in a pamajun drama, so what to tabe tone. Ah, so that ya toy gine di chimene niri dame gi dungi gi na simbada na simbada na wanju wata da tamde dungele gyonyu du chawata jadagi chido loso longche de jeba lue dangi gi simje de da tamje kyang dungele gyonyu du chawata wada temba shu nyambe gi tone ane dome songa sa yins 那接下来呢，我们就至诚的呢对大悲观音做，对至尊度母做祈请。那祈请度母的加持呢，愿一切呢就是为新冠肺炎为首等一切疾病呢为苦的有情，无论是已受苦、正受苦，或是将受苦的有情呢，愿他们都能够早日从病苦脱离出来。那除此之外呢，为了这一些病患呢，付出所有生财受用的人员呢，那也希望说他们能够早日能够脱离痛苦。那由此呢，我们至诚的对度母做祈请，然后来念诵度母心咒。ko le do dare ma tu 脱 dare 离轮回救度母，离 Ture 苦达 na 拉 nam 脱 de 巴难，度 Roma 热 yang 这 a 波诸 ja 疾病，救度佛母我敬礼。Om dare du dare dure so Om 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 dare du dare dure so Om
Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Om Dare Do Dare Do Re So Om Dare Do Dare Do Re So Ha Gyo Di Nyu Do Do Pa愿于Ma Do此Ma上我速成，成罗就吉圣拉魔度里母语，并伊萨以众拉。生亦无悉皆安置于彼地。하드네 상계명기라 벤데 위기 개보라 소와 찌찌도 답에 토네 토이기네 디이츠베 니리 담미게 둥게게 나를 sem바다 나시바다 나와주와 대다담게 둥게레 교뉴도 좋아다 대다기 체도로 소롱주도 제바 르당게 심제대다 탐제게 둥게레 교뉴도 좋아 어다 니리 대다기 체도 매 쇠도 쇠신바 대다게 맹게 누바 텔라도 캡토야다 안 맹게 누바 텔라도 텐토야다 둥이기 나베 네바테다 탐제리야 교니 뉴드멘디 캡토야 Oda dine tuji jingi ladu su nyambegi toni ane jimele sunga sa yis. 那接下来我们至诚的对药师琉璃光如来做祈请，那祈请药师佛的加持呢，愿一切为新冠肺炎呢所苦的有情，无论是已受苦、正受苦、将受苦的有情，希望他们能够早日的脱离病苦。那同样呢，为这些付出所有生财受用的人呢，那也希望说他们能够早日的脱离痛苦。那也祈请药师佛的加持呢，希望说这些极易的疫苗呢，能够早日的研发，而且这些疫苗呢都能够具备它的能力，然后使现在的肺炎呢能够早日的受到控制。那我们由此呢至诚的来对药师佛做祈请，然后来念诵药师行咒。多谢根老娘呗，中年的千大zaman悲等的呗，观一切国劫犯，仅多闻其说你名，能呗，三除恶月没趣苦，结了，消灭真的三毒的疾病。药了。师佛，琉璃光王如来，我敬礼。对呀，到别干净，别干净嘛，别干净，别干净，这什么个地主？对呀，到别干净，别干净嘛，别干净，这什么个地主？对呀，到别干净，别干净嘛，别干净，别干净，这什么个地主？对呀，到别干净，别干净嘛，别干净，别干净，这什么个地主？别当别干净，别干净嘛，别干净，别干净，这什么个地主？别当别干净，别干净嘛，别干净，别让这什么个地主？别当别干净，别干净嘛，别干净，别干净，这什么个地主？别当别干净，别干净嘛，别干净，别干净，让这什么个地主？别当别干净，别干净嘛，别干净，别干净，这什么个地主？别当别干净，别干净嘛，别干净，别干净，让这什么个地主？别当别干净，别干净
愿以此上我速成，成就药王如来矣。令于众生欲无余，悉皆安置于彼地。la so da de papa chere se la so ni je gi da ni ane tha ba la so da papa chere se la so che ji tu ta be to ne kan ju ne ge ta da ni be sim je da de wa da te ma da ne de chwa de da zu ma ni sim je tham ji gi gi ni je sa be yo ba di ni ane ngo ko be de so ni ni ji chen bo ngo wa la ke ji di za wa je je chen ju gi sem da da na ji ta wa chen be gyun de gi che da ya tab she gi cha yong su zo ba de da nyam so lang ba la te ni nyo wa 심지어 탐지기 된도 상계기 공부 토와 쭉 연배 토하네 아니지 많이 쌓여 있어 那接下来呢，我们就是至诚的对大悲体性的观音呢做祈请。那祈请大悲观音的加持，愿我和一切有情呢都能够早日的离苦得乐，并且呢，祈愿我和一切有情心绪中悲心的种子呢能够不断的增长，最后成为大悲的体性，以此大悲为根本，然后升起殊胜的菩提心，然后在大乘的五道十地之上呢，然后修持大乘的方便以及智慧道，然后呢，为了一切的有情呢，能够迅速的成就佛果位，然后以此一乐呢，来对大悲观音做祈请，念诵六字大明咒。加东咕噜居也不动，见东千觉眼化波手千转指刚轮王，觉的，千手刚化拉刚千千觉得结了佛，得得水嘛，银调中伏巴见现别人相，随了观加音尊者我顶礼。Mani beme mani 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 beme mani
mani beme 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 mani mani beme 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 mani mani beme 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 mani mani beme mani beme mani beme mani beme mani beme给我的阅读的这类生活周就呢，成就我光阴即将自在马于律吧，令于一众萨拉生欲格我巴拉，悉皆安置于彼心地，间内吧，今年吧，阅读愿内出病的有情，各速脱位疾病内苦，马律吧，意愿大圣神多中华毕竟美巴永不拉。生。吉些南嘎那巴达，卓瓦吉乃至些有虚空以吉及众些达生住，尼，愿无诸各世界，位东尽耶除众生苦。哎呀，就打点呢，打点呢，我那做，哦，老说，归圣是，归佛，归法，归僧，归圣是，归佛，归法，归僧，归圣是，归佛，归法，归僧，归圣是，归佛，归法，归僧。诸佛真法显圣三宝尊，从今直至菩提永归依。我以所修说法诸资粮，为利有情故愿大觉真。诸佛真法显圣三宝尊，从今直至菩提永归依。我以所修说法诸资粮，为利有情故愿大觉真。诸佛真法显圣三宝尊，从今直至菩提永归依。我以所修说法之资粮，为利有情故愿大觉真。干嘛就说啊？我得主观的去找去。他说：
那人界请大家稍等一下，他去一下洗手间。哎呀。哎。嗯哼。다 되는 거란서. 가서 누라지. 난 누라지네. 누라지.
哎呀，有老说缺德了啥？我说的缺德了，我说什么你的母西去？他缺德了，结巴什么的缺德了，多把你的母西斯。他缺德了，结巴什么的缺德了，多把你的母西斯的。本来等着的就是什么着，他的以前的公巴等着是啥嘞什么都，你呢结巴起来。可是呢，缺德了，结巴什么呢？缺德了，多把嘛因巴的，本来我那做，本来咱没大多给结巴打不的，咱没大多给结巴打不的。ane dhamita pala jisu pabe tsamares kares na dhamita pa ane kares na tunji tsuki sardo togu yorwa dhamita pa tunji tsuki sardo togu yorwa inza dhamita togi dhamita pala chaba tsamares nina yang ane dhamita pa tobe chaba tsamati ane chaba tsamati chaba tsamati sikorwa ta chaba tsamati dhamita pala toba mai dhamita pala toba ina dhamita pa tobe chaba tsama ke nang yure to gure ti nang yu ina dhamita pa de tobe nang yure to tu tobe nang yu ba ina ane karere sena tapa re to gure dhamita pa de ngobores ha ta du du che ya de ki thone ane dhamita pa to che de la chaba tsama ina che de la toba ma yin ki muji sha gorwa ha ta de la che de la jaba tsama yin che de la toba ma yin de la dhamita to ki jaba tsama di sha na ha ta mushi shadu ane che de la jaba tsama yin che de la toba ma yin be mu che de la toba yin che de la jaba tsama ma yin be mu ane ni ga yin be mu ni ga ma yin be mu sha gorwa ha ta de ji sha ki sa re sa嘞，什么些的，因为我们跟了的那些训的，看的下过呢，跟的扎打洞都被结巴的下个多，扎打洞都被结巴的扎米大巴啦，哦，结巴人讲，因那扎米大巴啦，多巴嘛因的那训过的，哦，类似类似。dhamita pa ngso to ta di ta don to be jeba digi ta don to be jeba digi dhamita ta chik pa chik yane dhamita pa to be jeba digi ta don las pha alo kyamne digi wa chik ba dhamita pa to be jeba digi ta don la jeba chama res dhamita don la jeba chama inde dhamita don de tunji chu ki sar do to yo res sar do to pa de ma jane dig ma wa che she yo wa da mitaba tobe jaba sema de data don la tunjitsu ki sato togore ane data don la toba mai de data don la toba ine da mitaba nangores nangna ane namba sha gore namba sha na da mitaba tobe jaba de ke data don di shula togu yores oda tuzu la mne tikore yes。那接下来呢，我们就看到第68页的第3行。那我们上次呢已经讲完了，就是直平之分别与通达平之分别二者之间的四句型，还有对于笔法之现前与对于笔法之限量的四句型。那接下来呢，我们就看到第3个，对于笔法之比量与对于笔法之分别呢，然后呢，二者之间呢有四句型。所以我们看到说有四句型的时候呢，就知道说，有是对于笔法的比量，但是呢，不是对于笔法的分别。那同样呢，有是对于笔法的分别，但是呢，不是对于笔法的比量。那还有说像是二者皆是以及二者皆非的。那第一个事例呢，我们放的呢就是像说是正的无常的比量。那正的无常的比量呢，它对于身是长空呢是比量，但是呢，它对于身是长空呢并不是分别。那为什么说它对于长空呢是比量？因为呢它是正的身是无常的比量。那它为什么对于长空呢并不是分别？因为它如果是对于长空的分别的话呢，那它就要现起身是长空的异共相，但是呢它并没有办法升起身是长空的异共相，所以它对于身是长空呢是间接正的，并不是透有显现而正的，因为它并没有办法显现身是长空。所以呢，第一个呢，我们就放正的身是无常的比度呢，那它对于身是长空，它是对于身是长空的比量，但是呢，并非是对于身是长空的分别。
这的啊，念到了送茶了吗？long。哦，他点的起，他其他这没到多给结巴地给，这打动了结巴怎么也没君子可的是呢？这打动的东西这个啥都多巴嘞，这打动了多巴没赢的，这打动了多巴赢呢？这打动的东西这个难过个要的，东西这个难为呢？东西的这个可能难为呢？难不下住个嘞。他难不下那个可以要的是呢？这没到多给结巴地给，这打动的我说多巴嘞，这个嘞。다 미다도기 제바디기 자타동 오수 또나 kyun 카리요 있을람나 자 미다도기 제바디기 자타동 오수 또나 자 미다바다 자타동 이보데 세마치기 우슈 시자 차디요레 소아 지자 자 미다바다 자타동 또베 자타동 이보데 세마치기 우슈 시자 알아서 페나 듀레나 요바나 시제 먼저 페나 품바 마인 발레 로바다 품바 이보데 세마치기 우슈 시자 이라고 Pumba to begi topa tela pumba ngoso to ne pumba maimba le loba shula to pumba maimba le loba to be topa digi pumba maimba le loba ngoso to ne pumba shula to o ta ti indi shitu na kya de kya maimba le loba ni bo de chama chi gi ngushu shi ja imbi chabre o ta ti ta bu che che ani ta penata meta ba to ba cha ba digi ta ta don lam na digi ore ya ta o ta tu su la so那我们这里呢，就讲到说，正得身是无常的比量呢，它对于身是，它是对身是长空的比量，但是呢，不是对身是长空的分别。那为什么说它是它是对身是长空的比度呢？因为呢，它对于身是长空呢是量，然后呢又不是限量的缘故呢，所以它对于身是长空呢是比量。那为什么它对于身是长空呢，并不是分别呢？因为呢，它没有办法显现长空的异共相。它因为无法显现身是长空的异共相的缘故呢，所以它对于身是长空呢，并不是分别。那如果说它能够显示身是长空的异共相的话，那会有什么样的过失呢？那就变成说，它在显现身是无常的同时呢，然后它也显示了身是长空，但是这是不可能的，因为身是无常和身是长空这两者呢，它是对同一个量来说呢，它是直接和间接镜，就是当一个是直接镜的时候呢，另外一个只能成为它的间接镜；另一个是它的直接镜的时候呢，另一者只能成为它的直接镜，所以不可能呢同时都是现为直接镜的。那就如同说我们之前在色类学的时候呢，有讲到说。对于平质来说呢，像对于直持平质的量来说呢，它对于平质呢是直接镜的话呢，那它对于非平呢就是间接镜。那如果这个量呢，它对于非平是直接镜的话呢，那它对于平质呢就是间接镜。所以呢，只要一者成为它的直接镜的时候，另外一者自然会成为它的间接镜。所以如果说我们讲说正得身是无常的比度呢，它要是对于身是长空呢，也是分别的话呢，那就变成说它要同时能够显现身是无常以及身是长空，但是这个呢是不可能的，因为对于身是长空呢，对它来说呢是间接镜。哦，他对，他按照日本写的了哇。现在日本大家让给什么搞的？现在咱没到都给结巴的，咱没到吧？咱大东尼了是吧？大家那些咱没到吧的，咱没到吧？没把了老板尼的了，那这个嘞。本来咱没到吧，多把地基，咱没到吧，结巴地现在咱没到吧，多把地基，咱没到吧？没把了老板地修了多把的。说看现在咱没到吧的，咱没到吧？没把了老板尼的呀，什么这个我休息下来的啊。Di jamitaba topa tigi jamitabaonsotone jamitaba maimbale lobati shula topare oda tu cheta jamitaba maimbale loba topa tigi jamitaba tope ki jebati senetiki jamitaba tope jebati jamitaba la jesu pape jebat mai jamitaba maimbale loba topa mai jamitaba maimbale loba topa ine jamitaba maimbale loba tela tunji suki nango gore te nana ano ngoso jamitaba maimbale loba ti ngoso topa chatu gore topa kanshila namba shawa ina ani namba shayo kone topa redu goro ani jamitaba maimbale loba nyibotia ani chamachi ki ngushu sheja maimba chatu kyo yore o da tiki rikpa te kanla chinen tiki yore
那我们呢，就是之前有讲过到说，就是所谓的理路呢，就是我们讲解了一个之后呢，我们就要能够同时呢带入到其他的东西。所以，同样的，我们刚刚讲的呢，正得生死无常的比量呢，它是对生死无常的比量。然后呢，但并不是呢对于生死长空的分别。那同样的呢，我们可以把生死长空呢改成说是非生死无常。就是正得生死无常的比量呢，它是对生死无常的比量，但非是对非生死无常的分别。因为同样的道理呢，它要是对于说非生死无常呢，要是对它也是比量的话呢，那就要能够显现，要是对它是对于非生死无常的分别的话呢，那它就要显现非生死无常的异共相。那如果显现非生死无常的异共相的时候呢，那就变成说正得生死无常的比量呢，它也要能够直接正得非生死无常。但是呢，非生死无常无法成为它的直接境，只能成为它的间接境。因为对一个量来说呢，它的直接境跟间接境呢，它是没有办法同时呢都是直接现行的。哎，他的呢，老说他的确定了，结巴怎么样了？确定了，多巴没把的说啊，他确定了，多巴赢了，确定了，结巴怎么没把的，他来了不嘞？确定了，多巴赢了，确定结巴怎么没赢的，一句刚赢把的做刚刚，俺你确定了，都刚一句，卡里让给能有卡里呢？我的一句得了，有得了，一句的给刚有得了。ani karre se na pena phumba jimbe tokpa se na phumba jimbe ije de bachi na phumba la tokpa re yena yang ani phumba tokpa ta phumba jimbe tokpa la na digi wa phumba jimbe tokpa de phumba la tokpa re yena yang ani karre se na phumba la ya jaba chama ma re phumba la jaba chama ina phumba dunju chu ki sa do to ko yo re phumba dunju chu ki sa do to na phumba dunju chu ki to ko yo re oda de ya ta yang da la de ne gyun yang da la de ne to ba oda de ne ji ko yo re odi ko chang ge ma wa oda ko ije ro wa odi ani ya che de la to ba ina che de la jaba chama ma yin ba de oda de sha na ji ko ya 那第二个呢，就是比较容易了，就是对于说呢，是对于笔法之分别，但是呢，并非是对于笔法之比量呢，那我们就可以安利，就是任何的视察义呢都可以，像是说直持平直的视察义呢，它对于平直呢是分别，它是对于平直的分别，但是呢，它并非是对于平直的比量。那或者说呢，我们之前有讲到，任何法呢，支持它的分别之呢都是视察义，所以我们也可以直接放是直平的分别。所以直平的分别呢，它对于平直呢，它是对于平直的分别，但是呢，它并不是对于平直的比量。哦，了是。다 최들라 제바 참만도 최들라 또가 니가 ingidi 안 잠이다 또게 제바 참만디 잠이다 발라 제바 참마해리 잠이다 발라 또바 해리 카르레스네 잠이다 또게 제바 참만데 잠이다 발라 제바 참마임비 잠이다 발라 tunjitsu기 또고요리 잠이다 바 tunjitsu기 sab도 또고요바 인자 아니 카르레스네 잠이다 발라 제바 참마레 잠이다 발라 또바 참마세네다 어다디 차기에 이나 잠이다 발라 또바레베스네 마레 ngaja tokpare da dhamita pala tokpa yite dhamita pa tunji tsuki nangi hware oda na yinza po dhamita pa tobe jeba tsama dingi dhamita pala jeba tsama dang dhamita pala tokpa niga chami hware ti yindi chedela jeba tsama da chedela tokpa niga res oda niga yinbe muti shanti hware 那第三个呢，就是两者都是的呢，那也很容易安利。就比如说像是正的生死无常的比量，那正的生死无常的比量呢，它是对于生死无常的比量，也是呢对于生死无常的分别。那因为它为什么是对于生死无常的比量呢？因为我们有法就是放正的生死无常的比量，所以它就是它自然呢就会是对于生死无常的比量。那同样的呢，它也是对于生死无常的分别，因为呢它能够对于生死无常呢，就是以显现义共相的方式呢正的，所以它就是二者都是。哦，他的，他老说，他觉得了，就把什么不觉得了，多把你个应该的说啊，他提大嘞多把他提大几多把，啦，开不了月经上，提大嘞多把当上，
提大来多巴当，提大吉多巴拉，开不了月经噻。有的我送给多巴的，有的我送土多巴拉，开不了月出那开不了钱呢，写过的噻。那本钱你给大姐的那么了，接不了送西，接送不吃死。哦，他提大来多巴当，提大吉多巴噻。第一大的多吧的，别的前边的给占没大吧，前边的给占没大吧，这边大洋大给，这占没大吧，这边大嘞多吧的，前边的给占没大吧，这边大几多吧，但是我这把前面给轻易开下的，我那就得一家拿了，这把前面的搞完的我，你，嗯。这把前面的都有地方搞完的，小张搞完可是当然垃圾。修章猪吧这下。哎呀，让佢顶当大啦顶呢，让佢下家高住啦迷路嘅写日，结巴嘅千年。结巴嘅千年，让佢但小张猪吧啦，老说了说，让佢等大养大了，等年让佢下家过去了，啥都没有写。即当什么些连地我见啦家人兄弟见的那人最多，地我说南街南路的主确节目嘅最大约吧。啊嘞哦，地下的吧。哦呀，第大嘞多吧的，第大就多吧。哦的，看那不让国美队的，不让俺们不是起码就呗。啊嘞，哦的，干啥个嘞？大名家话，结巴名家话，你见了大名家话，你见过马来西？我的，老手。我的的，俺嘞哦，的什么呀？他第那当然就看那不让国美队的出现，别那么的嘛嘞。他第老师来不起呢？第那南边那第送的几块嘞？对的，你没不行的给我这边牛巴当，没不行的给我当，给我这边牛巴当，没不行的给我这边牛巴包巴的几块嘞送。他对那几块，看那不让国美队的了，那价格呢差有点，肯定有点。我知。那说，其实看那不让国美队的就是不让俺们不是起码这边牛巴有的，不让打到有边前面打的了。purom ge rong ame ki pusu chima ke be neba yoba drub yundi ta digi purom ge rong ame purom ge su chima ke be neba yoba drub yundi neba yoba drub tsena ta digi ani drub tsena ani karare sena drub tsena drubja toba da druba la tene drubja toba tsena kana purom ko mete no purom ame pusu chima ke be neba yoba tobe cheba chi ta 다가랑 아니 가래 부람기 수 카나 부람 공배 땡도 공부 땡도 부람기 수도 베기 세마지 니기기 와레스 이네 따고인디 찍마도 끄고요 말레스 베네 따고인디 찍마도 막겨나야 아니 제바기인디 치수 두자 또인디 제바 니기기 와레스 뭐다 당봉에라 딜라고 보여서 딩게라 람나 아니 신이라 트는 내라서拉手。那接下来呢，我们就看到就是后面提到说，就是有比音向而通达与以比音向而通达二者有差别，还有以现前而通达比境与现前通达比境二者有差别。应当分析此诸道理而后了解，因为边谦就是福称大师呢曾经说过，必须重视此等术语之故。那我们现在呢，先看到就是有比音向而通达与以比音向而通达该放什么呢？那这个呢，就是我们在讲述到在释量论的时候呢，在讲到说因法推知果因的时候，就是我们在讲述到果真因的时候呢，会提到一个透由因法，就是透由真因三相的因法呢，然后能够推知到这个果正因呢，然后里面有一个正因呢，就是提到说以现有蔗糖的味道为因，然后呢，它能够证得口中蔗糖由前蔗糖味能生后蔗糖色的比度。我们直接用正因论式来说的话呢，就是口中蔗糖有法。然后呢，由前蔗糖味能升起
后蔗糖之色，已有现在蔗糖未故。那就是透由这个已有现在蔗糖未故的这个因呢，它能够升起2个比度。它能够升起第一个呢，就是口中蔗糖由前蔗糖味能生后蔗糖之色的比度，还有呢，能够升起正得蔗糖色的比度，就是它能够升起这2个比度。다 들려. 진짜 다 카나 불안 공배된데 불안기 롱아메기 부수치마께베 누바 불안기 롱아마데기 불안기 수치마께베 누바니보 누바여바 또인디 불안기 로디야 냠도 또고요. 불안기 롱아메기 부수치마께베 누바여바 또인디 깨베기 부정기 수치마께베 누바여바 또인디 불안기 수야 또고요. 카나 불안 공배된데 불안기 수여바 또고요. 진짜 수요바 또아데다 수요바 무슨 두바레베스나 두비야 말이스 페나 카나 프랑 콤베테도 치지 프랑기 타페네 케제 시아바나시 체나 안조 케제 시아바나시 체나 야요사레 균제 페나 카남 카이낭도스 카낭 프랑기 공부땡도 프랑기 프랑 도도 공부지어와 디땡도스라고 카남 프랑 공부땡도 최젠스 프랑기 롱아마스디 프랑기 공부 디딩도 프랑기 롱아마 델라 테네 프랑기 소치마케베 누바 요아레스나 요아레스 그래서 여비 균제가레스나 프랑기 수 다다와레도 코나 다다 프랑기 수 도돌하데도 와스 프랑기 수 다다 도하도도 두와스 프랑기 수 도도 예나 디기 땡라 프랑기 롱아마 디기 프랑기 소치마 기기레스 어다 디수고요 다 디숭이야. 다불 레소 야송라나. 然后，那我们用简单一点的方式，就是我们用口语来表达的话呢，那大家可能会比较好了解。第一个呢，就是我们有法呢，就是放说我们口中里面放的蔗糖，或者说你说放一块糖果好了，就是口中的这个糖果呢有法。那口中的糖果有法呢，它是就是由前面就是前一刹那蔗糖的味道呢，它应该能够升起现在蔗糖的形状。就是为什么会这样子讲呢？就是它虽然说，因为我们一般讲说蔗糖它是一种味道，然后前一刹那的这个蔗糖的味道呢，它能够升起，就是现在，因为现在我们嘴巴里面还含着这样一块的这个糖嘛，所以它能够升起蔗糖的这个形色，蔗糖的这个形状。我们讲的色就讲指它的形状，就是前面蔗糖味道，它能由前面蔗糖的味道能够升起后一刹那，就是现在这个时候蔗糖的形状。为什么？因为现在蔗糖这个形状就在我的嘴巴里面啊。那我们所放的音是什么呢？因为放的音就是有现在蔗糖味道的缘故。那我们理解。那这些我们是可怜还有啥吧？他说。就是用这一种口语的方式来表达，大家应该能够比较好了解。他看到不让公平点度，他本来天天都是那这个吧，他看到不让公平点度，不让给苏他的。다 칸음 카이낭도 프랑 공비티도 프랑기 롱아마 티기 프랑기 로요아와 디 롱아마 티기 프랑기 수치마게 베누바요베 견제카레 코 프랑기 수 다다와레도와 가다 프랑기 로 다다와레도와 칸아 프랑 공비티도 프랑아메 프수치마게 베누바요데 프로 다다와요비 프로 다다와요비 세네디고 프로 다다와요비 프랑기 로다 프랑기 수니 부디 무주 초바치라 라레기 자와투바레 무주 초바치라 라레기 자와투스도 텐다 카르라 부여레스나 치기 녜레 가이바디 프랑기 로이 녜레 가이바디 프랑 수기 헨지 치겐다 프랑기 수기 아니 녜레 가이바디 프랑기 로이 헨지 치긴 치고 디디 프랑기 로수니 부디 무주 초바치라 라레기 자와투부여레스 디차네 아니 카나 프랑 코메데도 치죠 프랑하면 프랑기 수치마게 누바요데 프랑기 다로 다다와요베 체균제 고 고야디 프랑기 카나 프랑 코메데도 프랑기 롱아말라 테네 프랑기 수치마게 누바요데 고이 균제 가레스나 프랑기 로 다다와도와 프랑기 로 다다와요나
puramgi suchima kebe nuba yo kogre kharesna puramgi rosu nyiboti ani ngunju choba chela rali gi tawa tugres ngunju choba chela rali gi tawa tugse ti kharsigyoresna puramgi roi ngile kaimbati puramgi suki linji chege puramgi suki linji chege kaimbati puramgi roi ngile oda tu chebichane kunju choba chela rali gi tawa tugbe gyunzengi ko gyunzen de gobare puramgi ro tata wa redwas se gyunzen go go ya di chane 那为什么会放这个呢？就是说为什么说以现在就是我口中呢，就是有蔗糖味道的这个音呢？为什么从这个音呢可以去成立到说，就是口中的蔗糖呢，就是我们嘴巴里面的蔗糖呢，可以透由前面的味道呢，能够产生现在蔗糖的这个形状，或是说颜色呢，能够产生现在蔗糖的这个形色呢，或者说蔗糖的色。 那最主要呢，就是因为说我们知道说它们是同一个聚合物里面呢，那它们二者呢都是支分。那同一个聚合物里面的支分呢，它们具备什么样的特性呢？就以蔗糖的味跟蔗糖的色来说的话呢，只要是蔗糖味道的进取音的话呢，它就会是蔗糖色，也就是蔗糖形色的这个具有源。那凡是蔗糖形色的进取音的话呢，它一定会是蔗糖味道的具有源。所以呢，就透由这个正音呢，就是口中蔗糖呢有法，它是可以透由前面蔗糖的味道呢，能够升起现在蔗糖的这个形色。为什么呢？因为有现在蔗糖的味故，就是因为我现在嘴巴里面有吃了蔗糖味道缘故，所以呢，它放的音呢，就是以现在蔗糖的味道的缘故。 所以来成立到说呢，因为它本身呢是，就像刚讲的，他们是对于蔗糖来说呢，这二者都是属于支分。但它这种支分呢，就是凡是一者的进取音呢，必定会是另外一者的具有源。然后呢，是后者的进取音的话呢，也必会是前者的具有源。所以它能够透由这个音呢，然后去成立到说，这样。 蔗糖的味呢，那它的进取音呢，就是前面蔗糖的这个味道，所以前面蔗糖的味道呢，它同样呢也能够升起蔗糖的，它也能够升起蔗糖的形色，因为它是蔗糖形色的具有源的缘故，所以以这个理由呢，然后来成立。哦，他这，他这张第一的，他看到普朗公布的普朗的让俺们不说起码给别，普朗的说起码给别，你把有的了的。 puramgi su chima kibe nuba yete sida puramgi su yobati shula kogurawa chida puramgi su yobati nyamdu she ngorwa puramgi su chima kibe nuba duwa slabti teda nyamdu puramgi su ye she togurwa ina puramgi su she yoredi ina ya kani keja labdi ob kana purang kombetindu puramgi rongame pusu kana kurang kombetindu puramgi su yode selatana labyo maro puramgi su tatawa inde labyo maro la kugu yamaro malab na ko nyamdo she to go puram ge ronga me buzu chima ke nuba yede se lab nuba yoba gunzen nuba yoba she to du ana puram ge su yoba de nyamdo she to go yaro ko ngaso keja na masona keja kaji ngosu she de te da nyamdo kodo ya ji yaro ine ngodu ko yaro de ine chegi keja de shuden de shugi keja de ngosu lab yaro besena lab yamaro o tita buji 那刚刚呢就讲过说，透由这个音呢，能够升起两个比度，就是它能够升起呢，就是口中蔗糖呢，它是由前蔗糖的糖味能升起蔗糖形色的这个比度。那我们都已经讲到说，它能够升起现在蔗糖的这个比度的话，那这个比度它自然而然就能够证得蔗糖色的比度，它能够证得蔗糖形色的这个比度。所以。 就是你都能够透由这个正音呢，了解到说前面蔗糖的这个味道呢，能够升起就是现在蔗糖的这个形色的话，那自然你能够证得蔗糖的形色。所以就像我们有时候讲话说，哦，讲一句话的时候呢，你可以同时听到两个道理，那就是这个意思，就是透由一个原因呢，或是一句话，我们可以同时理解到两件事情呢。那它这个所举的例子呢，就是这样，透由一个正音呢，那可以证得两件事情。 pena ngaran zu ki keja sheba nang shirwa pena tinjin le duwe sine pena pe tinjin le duwe sila na tinjin le shala tu tinjin nyamdo le yoba ha kona theda nyamdo tinjin godang kangba da lakba de nyamdo le yoba nyamdo shigirwa
Shigro. Yine chitiki tinzi lep dues labdu tinzi lep du shibi chik takarangi tinzi goyo bata lapa yo bata kamba nyamdo le yo bata ngosu chiki labgi yorwesna labgi yomaro. Yina yo ko koyundu konge tiki tinzi nyamdo le indi tinzi ki lapa da go nyamdo yo bata nyamdo koguro ba. Hote da chikbari. Cheza jeba ke indi ngosu drubiati ngosu drubi yo mare ti chisu jeba ke indi ni nyamdo ke chou yo res la kwa. 那我们再讲一个更容易一点的比喻来说好了，就比如说我们在问说，哎，小明来了吗？问说小明来了吗的时候，然后我们回答说，哦，小明来了。那在回答说小明来了的时候呢，那同样小明来的同时，小明他的头、他的脚、他的手同时都到了，就是，但是我们并不用特别去表明到说，哦，小明来了，然后小明来了，所以小明他的头、他的手、他的脚都一起来了。我们并不需要去做这样子的解释呢，我们就可以了解到说。小明来的时候呢，他的头手脚自然而然呢就到了。哦，他的那些姐啊，看到普通公司的普通那边普通起码就比努巴有的普通达到话有比一些那边的那个普通的，若达到话军政过巴拉带呢，军政地基，军政带了带呢，普通的数达到话的都认为是呢，都认为是地大嘞，都认为是，因为地大几都认为是呢，地大几都不嘛嘞。Di ta ki toya di puram ki ro tatawe ta ki toya di karesana ngosu kan joya di ki ani gyunzen ki ngosu kan joya di to yores. Chesa di ta ki sidi kana puram komete no puram ki ronga me busu chima ki nuba yode puro tatawa yobe puro tatawe ta le ani karesana pusu ki tatawa di to gore. Ine puram ki su tatawa le puram ki ro tatawa gyunzen la 균생기 따기 균생 디기 불암 수 다다와디 떠버려서나 말이스 불암기 수 다다와 불암기 로 다다와 따기 또나 강모수 주바지 고야래 아니 불암기 수 다다와도 모수 주비어 말아 어디 전에 아니 디 따레 떠버려 디 따기 떠버 말이스 어다 두스 켜바체네 야위스 所以呢，这里呢就讲到说有比音向而通达和以比音向而通达二者的差别。那刚刚呢就讲到说透由冰糖它有味道的这个音呢，然后能够成立到就是能够透由这个音去正得，就是升起两个比量，能够升起正得口中蔗糖呢，它是由前蔗糖的味呢能够产生现在蔗糖形状的这个比度，那以及能够产生的就是蔗糖它形色的这个比度。那对于说以现在蔗糖有味道的这个音呢，它对于说蔗糖形色的这个比度呢，是由有现在蔗糖味的这个音而通达，但是不是以这个音而通达。为什么不是以这个音而通达呢？因为不是现前通达的缘故，它是就像刚刚小明的例子，它是间接之后间接去通达，间接通达的缘故，所以不会说呢是以比音向而通达。以比音向而通达的话呢，就要是现前通达。那有比音向而通达的时候，你只要通达的时候呢，就是有比音向而通达，不管是直接或是间接。但是以比音向而通达的时候呢，你以这个音呢去通达的时候呢，以这个音为通达的话，你就要是直接去通达，所以这二者呢是有差别的。哦，那对嘞，他哎呀，我提他得了叫卡斯过来，提大来多不的。아니 디타 기 도바데로 디타 기 도바스도 강모스 두비아데 빼나 다 먼저 계제 샤바나 시차바이나 샤 빼나 샤올링스 그러다 샤올링 두스 在 슬라바이나 샤롱 在 슬라디 샤롱기 네 도다 된소 강가 칙디기 모스 코바레베스나 모스 코야마 이네 디칙 딜라테네 고그레베스나 고그레 딩냠도 쉐기요. 이네 책 딜라테는 무슨 고그레 웨스는 고만. 어디 디다부지제네. 딜라테니 고바레 웨스나 샬룽 자이 셰베 책 딜라테니 아니 샬룽기 고요바다 깡바요바다 라바요바다 고그레 웨스나 딜레 고그레. 이네 디타기 스 데가 랑기 무슨 고바레 웨스나 마레스. 어디 데가 랑기 무슨 고바레 웨스나 고고 마레스. 어디 다부다지 차고요.
那我们再用刚刚的那个例子来说的话呢，就是讲的简单一点，就比如说小林呢在不在？那小林在，那小林在的时候呢，我们就直接了解到，因为小林在的缘故呢，所以小林的头手呢这些都是在的，所以呢，我们可以透过小林在的这一句话呢，以这一句话呢，然后理解到说小林的头跟脚都在，我们可以透由这一句话呢，了解到说呢，有小林在的这一句话呢，而了解到小林的手脚都在，但是不能以小林在的这一句话呢，通达到小林的头还有手脚都在，因为呢，以小林在的这一句话通达的话呢，就要是直接通达，所以以小林在的这一句话，以小林在的小林在吗的这一句话呢，可以由这一句话，然后通达到小林的手脚都在，但不能以这句话呢通达到小林的手脚都在，就是这样子的差别。就是以这个来通达的话呢，以此通达的话呢，就是要直接去通达；但是由此通达的话呢，你只要是能够通达的法呢，都可以归类在由此通达里面。哦，他这里，他他样第七个第头马达，他萨达基缺的了，多巴的缺的了，他卡的卡桑蒂那里呀，普吉多巴的普巴多巴多巴的，他那些缺的了，木松的缺的了，木松怎么缺的了，结巴怎么的缺的了，多巴你了，木西了，对，那爬出一个给这个的话。단다 디 딸에 똑바다 디 딸이 똑바라 캬바라 유진 세티 야 무식이 깨져 고주요 말이 가르스나 디 딸에 또나 디 딸이 또베 캬바요 말이 디 딸이 또나 디 딸에 또베 캬바요 말이 그래서 디고 무슨 두고요 所以呢，在前面的几个例句呢，我们都可以看到说，他会说直平的分别呢，与通达平的分别呢，就是视句型。对于笔法之现前和对于笔法之现量呢，也是视句型。对于笔法之比量与对于笔法的分别呢，也是有视句型。但是到这边的时候呢，有比音相而通达与以比音相而通达的时候呢，他就只讲到说这二者呢是有差别的，并没有说它有视句型。所以我们就可以了解到呢，这两句呢，它并不具备视句型的关系。为什么？就像刚刚所讲到的，就是呢，你只要是有比音相而通达的时候呢，它不一定是以比音相而通达；但是以比音相而通达的时候呢，它一定是有比音相而通达。所以这个呢，只具备三句型的关系，它并不具备四句型。哦，那这里，这里。다 디따기 또바다 디따레 또바니라 아니 다 무슨 차서아 어다 디레 다 디파로 가르 디나라 망부지트 코란스 코란 나바츠 파츠 랭캡 치고서레베 对不对？ 老老师，你也羡慕爱情。他这里，老师，他这里，他有的我送你到巴当，我送图到巴拉。캬바라 유스 와 타양 디 캬바라 체야 디 덴데 레베 베나 간사게 다메 또 베네 좀 숨기 간사게 다메 무슨 기도 레베 long 아니 간사게 다메 무슨 투 마토스 어다디 레베 어다디 이제 야가랑 캬바 이차디 공바티 이제 제가 간사게 다메 또 베네 좀 숨티 간사게 다메 무슨 기도 권네 무슨 이마인자 코에 또 인도 무슨 기도 바래 이내 무슨 두도 바래서나 무슨도 또 말해 무슨 간사게 다음에 또 매니저 무슨 되게 간사게 다음에 무슨 두도나 간사게 다음에라 무슨래 간사게 다음에 난고고야 어다 간사게 다음에 무슨도 난고에 거네 또 고요 뒤인데 간사게 다음에 또 매니저 무슨 간사게 다음에 난기요 말 다디야 탑투사디 무슨 게 나요이나 라세이고 지진 또 배나요인데 지생이 되지 어때를 투디였다 那最后一个呢，就讲到说，以现前而通达比境与现前通达比境呢，二者有差别。那这边呢所放的事例呢，就讲到说，正得人无我的于其现前呢，正得人无我的于其现量，它是以现前而通达人无我，但不是现前通达人无我。
它为什么是以现前而通达人无我呢？因为它本身呢是现前的缘故，因为既然是与现前就是现前，它是因为是现前的缘故呢，所以它是以现前而通达人无我。但它为什么不是现前通达人无我呢？它要是现前通达人无我的话呢，那它就要显现人无我。但是呢，我们之前有讲过，现前所显现的话呢，一定要是自相，就是要是无常法类。但是因为人无我呢是常法的缘故，所以它就没有办法现前通达人无我。那这是我们之前呢就不断的讲述到的，就是凡是现前所显现的呢，它就一定要是和无常呢是同义。但是呢，人无我它因为是常法的缘故，所以它就没有办法它就没有办法为现前通达。다 유대 무슨게 떠봐다 무슨도 떠봐니라 캬바 유즈남 캬바 체니 셰 고데스 다 도저래 다데네 라소 다데체 다데네 벤치 니기스 아야 다 무슨 캬바 유즈 셰 고데 벤치 니기스 다디 캬바 뭐 벤치 소나 잡아 다디 숨고요 공기 다체 딘남라스 다 남데 남리야 남데怎么남데 남리야 다체 딘남로 제버 송시 시디 칙 딘조리야 다체 딘조리야 아니베 제보 치고레서도 삽삽 치고레서 다 삽삽 치고레서도 디칙디기 캬바디 마노로 셰고 그래서 고 잡고요리 이 캬바 셰고 그래서 오다디 내가 이수고요 까네지 那接下来呢，就提到说，应当分析此诸道理而后了解，因为，班禅福称大师呢曾说，必须重视此等术语。那这最主要呢，就是因为说这边讲的大班智达呢是指福称大师。那说福称大师他就特别讲述到呢，就是说这些字呢，虽然说看起来呢非常的类似，但是我们就是要好好的去辨析，就是它每一个字所代表的意思之后呢，然后去理解。然后呢，所以就说呢，要重视呢它这些特殊的这些表达的意涵，所以必须重视此等术语。벤쟁이기 다제 디남라 제바순지 제송비 체스 다 되니마 가르라 다 왕시기 칭이 라서 다 왕시기 칭이들라 랑기 투모 마임베 다긴 옴보 수젠발라 때네 디남로 랭갸고야 민도와 인달라 민도 민도와 라서 다 랑기 토모 마임베 다기 옴보 수젠발라 때네 게베 리바디 왕시기 칭이 다 왕시 세디 다 가산 아바나시 왕시다 이시니기 캬바디 가르에스나 디 타니 옴보체 송바남신체 아니 가르에스나 수시에빠네 남이 미다일라 템바오스 오다 송발 제자 아니 랑기 토모 마임베 다기 옴보 수젠발라 땡게텔라 때네 게베 리바텔라 왕시스 아니 랑기 토모 마임베 다기 옹보 수제 마임바 아니 이기 시 옹보라 때니 깨베리 바들라 이기 샤바스 어다디 숨고요 다 랑기 토모 마임베 다기 옹보 수제 발라 때니 깨베리 바들라 왕셰스 다 옹베 샤바들라 토바다 토메 샤바 니기 나니 아니 가르레스나 올라서 토바 마임비 차베 토메기 샤바 임비 차베 아다 트시에다 마트이 샤바 니가요 다가나시 아니 알아서 다 제마다 재미니까 요래. 대가나 시스템다 심중니까 요래. 어다 도즈래. 그래서 那所以我们再往下看呢，那就讲到说，依于自之不共真上缘具色根所生的了知呢，是根知的性相。那就如同呢我们前面讲到的呢，就是对于根知呢，还有意知呢，最主要的差别呢，就是看它的不共的真上缘。它的不共真上缘呢，如果是具色根的话呢，那它就是根知；它的不共真上缘呢，如果是意根的话呢，那它就是意知。所以主要呢是从它们不共的缘呢，不共的真上缘不共的真上缘呢，然后去判定到底是根知还是意知。那同样的呢，根知呢，它就是都是现前。那在根知呢，它同样呢，除了根知呢，它是现前。那根知呢，它也有分为就是错乱知和不错乱知。那在分别和无分别里面呢，它一定是无分别。那在错乱知它跟不错乱知里面呢，它是二者呢都有。
呀，他老师也呢，米些他的呢也米我们写吧了，把也吧伊呢，俺们米给写吧，那也写吧，那也写吧，这也写吧，绿给写吧，是俺有的是，他俺有比现在干的是呢，大件我们数件吧的了，俺有的哇，可是呢米给我们数件吧，那我们数件吧，那我们数件吧，这我们数件吧，绿给我们数件吧，俺有的哇，现在他们买米给大件我们数件吧，俺有吧，因此。得了对呢，给别个写吧得了呀，那我常有的是，我的米些个从我买别就这不的，我不时间吧得了哪里有的是，我的对。那接下来呢，就讲到说根枝的分类呢，就是分为5种，就是分为眼枝、耳枝、鼻枝、舌枝跟身枝这5种。那最主要你就是看它的巨色根呢，如果是眼根的话呢，那它就是眼枝，就是以此类推。所以最主要呢，就是从它的不共的这个巨色根呢，然后来判定呢，它是属于哪一种根枝。我的对。绿色吧的俺有是，但往些俺做你可别那个说，往些刚刚加注意的，这个那些养下个那个说，往些要嘛的，他的印度，俺这把叫我告诉样，往些要嘛的，他的印度，往些的，俺做那呢，写吧那呢，写吧拉吧，但俺做把那拍清特别录了些呢，往些的，公爱往些的就写吧拉吧，这个就讲，俺他得来讲。ani ni ki sheba de tes dile chawa da uchi dile kya chawa de ani tongi to be phabe nyamsha yi she tongi la chi de nyamba shabe nyamsha yi she da ta parche melam da namde lam ke je shi warwa oda tinzu ke dile chawa oda du chagi ya。那我们之前呢就有讲到说呢，根枝呢，它就是在我们睡着的时候呢，根枝它是不会升起。那同样的呢，我们在录等至定的时候呢，那根枝也不会升起。那还有像是在昏倒的时候呢，根枝也不会升起。所以呢，我们可以知道说呢，根枝呢，它是处于初分的这种了知，就是午门的这根枝呢，它全部都是初分的了知。那它午门根枝相较起来呢，就是在睡眠时的这种了知呢，是属于细分的了知。那比起睡眠时这种细分的了知来说的话呢，那就是像是正的空性的智慧，无论是像是在根本定智里面，无论是在解脱道，或者说呢是在无间道的时候，这种正的空性的根本定智呢，它看睡眠时的了知比起来呢，又是更为细分的了知。那这个呢，就是在显教的经典里面呢，在讲述说了知它粗细差别的时候呢，所做出来的区别。da dire da wangshe le ya ngaran zo lam gyule ke indi lam shu ki kansa da den zo ki wangshe den zo lam ma yin si gware lob lam na so ta ngaran zo ta da penchen rin bu chi ki song na shi chena penche sona da be chung gi che zo ta ne song shi ja che ba yin na ane ka re se na wangshe yin na lam ma yin be chap da na shi rang ri yin na lam ma yin be chap da tu zo sung ge yare che za ka re ngaran zo loba lam gi ne ka simjen gi sala pe na simjen gi sala ya 아니 왕시에 당 라리 디조 라마인 바디 이차 참마 찍바리 다 이나양 아니 라소 상게베 네갑수 아니 가르레스나 왕시에 당 아니 라리 디조 라미메라 캬바샤기 요레 만아조 펜지 기 젠다이나 아니 럼부치기 젠다다우지나 소난다베 펜지 소난다베 젠다이나 아니 가르레스나 오다 왕시에다 랑리다 디조이나 라마인 비차 숨고요 가르레스나 라마인 비차 소야데 균제 가르레스 라디 아니 고 곰도기 깨바 마레스 람시에데 곰베도기 깨고고요 왕시에데 토모마인베 다게 온보 수젠바다 대가나시 아니 미케라 소바테다 예나 코체베 톱기 람시 깨고요 인지 고 곰베 톱기 야는 양도 제바체네 곰베 톱기 깨고고요 마레스 어다 깨바 마레스 라리시에데 곰도기 깨바 마르코 시아바 간데지나 코 냠즈 코 예잠니니 코다 냠즈니 라리 모숨지랑지 레용고야와 어다 테디 차디연자 아니 공도기 깨바 마이스 라마인 비캡스 세고에 내가데 테레 다 이제 셔바이나 다 원시에다라리 람기 모 샤그레 사기기 살이야 총이 조베 톱기 아니 강가 탐제 깨바 람 차도 그래서 어다디 숨이야那以现在呢，就是我们所看的，就是班禅福生大师呢所造的论点来看的话呢，那福生大师他是承许说呢，凡是根知和自证
和自证分二者呢，就一定不会是道。那这个呢，就是提到说，就是尚未成佛呢，就是我们还是在有情地的时候呢，那对于有情地来说，就是根知和自证分两者呢，一定不是道的。这一点呢，是所有的经论呢都承许的。那对于福生大师来说呢，他是承许到说，乃至于说到了佛地的时候呢，你凡事只要是根知还有自证分的话呢，它就一定不会是道。它就一定不会是道。为什么它一定不会是道呢？因为我们凡是讲到说心绪里面的这种道地的时候呢，福生大师的理由是说，你称之为是道地，称之为道的时候呢，它一定是要透由修力呢才能够升起的。但是呢，根知还有自证分二者呢，它是不需要透由修力就能够升起的。像以根知来说，你只要有好的具色根，那遇到境的时候，它自然而然就升起。同样的呢，自证分它也不用特别去修，你只要有所知呢，就一定会有一个去领纳了解它的自证分的存在。所以这二者呢是不需要透由修力，它就可以自然而成的。所以呢，即使到了佛地呢，福生大师也不承许说就是根知还有像是自证分二者呢是属于道。但是对于其他的一些经论来说呢，他们是承许到是在有情地的时候，在众生地的时候呢，就是根知和自证分呢不是道。但是成佛的时候呢，就是无论是根知也好，或是自证也好，它全部呢都成为道的体系。因为呢，世尊他是圆满的一切功德之后呢才而成的，所以他的一切的这些了知呢，也可以算是由这些功德所成的缘故呢，所以把它全部都安立为道。那差别呢，就是在这里。이네 양 안주 펜션은 뭐지 송디 지자체는 침바이나 양 안주 잡아체지 가르치기 어레스나 원하 텐데 이나 땅 안주 텐다 안주 페나 도데바다 랑규바다 부지나 아니 간사기 친시기 남셰데 간사인슬라 그러바스 아니 사기 바비주기 친시기 남셰데 저 아니 가르레 람마르웨 람니 켈링기도와 아니 람이나 고 곰도기 껴봐 마라와 아니 고 친시기 남셰데 껴 통마메 바네 예 바레데로와사 어다디 제바치기 요레 다디 그냥 제바치 초기 요레 那虽然说呢，福生大师是这样子程序，那但是呢，我们也可以去抉择。那就比如说，我们就可以反问到说，那如果说因为它不是由修力所成的缘故，就不能称之为道的话呢，那就是以现在像是经部中，还有说像是一切有部呢，那就想请问说，那对他们来说呢，是否像是成佛的时候呢，那佛陀心绪里面就是补特伽罗事项的意识呢，那它是不是也不是道呢？因为补特伽罗事项的意识呢，也并不是透由修力而成的，因为它是从无始以来到现在，它都一直存在的，它并不是透由修力所成。那就会请问说，那像是佛陀心绪里面的补特伽罗事项的意识，它是否也不是道呢？因为它也不是透由修力而成，因为它从无始劫以来呢就存在的。就是说，大家可以去做这样子的辨析。다티레 다테네 다티레 야 데레체 다테네 마 다나유라 다왕기 주 다이왕기 다왕기 주베리바 신주기 로이 칭이 대다 또바니 튠치 다티레 그래서는 라노라 다이왕기 주바 아슬라 다이왕기 주바 신주라 다이왕기 주바 아니 둠주라 ng왕기 고네 주바 아슬라 다이 조지기 다 똑배왕기 주바 유라 주바 다이왕기 주바 다 다이왕기 주바의 신주글로 이칭이서 레라시지는 가상에만 안주 도차래 신주스도 랑유라야 아니지기 차시수 체네 주바 랑유라 차시수 체네 주베기 로텔라 아니 가르르 시고레스나 신주글로 시고레스 페나 품지 똑바타 보텔라 품베 케체 다 품바다 유디라시 강아도데 두데 지지비 쳐망보 예베 나네 품발라야 다이왕기 주바세네다 품발라 차시수 마주바 주바레 세웨고니 주바레스 오다 디차네 아니 신주글로스 오다 디숭기어 다데다 똑바니 든지 신주다 로이 시디네 똑바이비 캬스 다디 이차 상마 주바레 那接下来呢，我们就看到就是第68页的倒数第二个，就是遮遣驱入之，还有成立驱入之。那这边呢就提到说，以名言之力呢驱入至尽的了知呢，是遮遣驱入之的性相。那比与分别二者同义。那这个之前呢，我们在讲述就是潜入成入的时候呢，就是已经解释过了。那最主要呢，那我们再用更为清楚，就是更简单一点的方式呢来做理解的话呢，就是说它对于呢这个境呢是否能够去做区别，
然后如果能够做区别的这一种呢，能够去分别到它的这些特性的时候呢，那这一种呢就是遮潜驱入之。那对于成立驱入之来说呢，它就是在显现的时候呢，能够将它一切的特色呢都能够显现的，这个叫做成立驱入之。那在显现的时候呢，对于它的这些特性等等没有办法同时显现的这种呢，叫做遮潜驱入之，像是直屏的分别等等。因为它在驱入平直的时候呢，无法同时驱入像是平直的无常、平直的所作性等等的缘故呢，所以称之为是遮潜驱入之。那比与分别二者同义。那以事物之力驱入至尽的了之呢，是成立驱入之的性相。那比与无分别之呢，二者同义。那遮潜驱入之和分别同义。成立驱入之和无分别同义这一点呢，是所有的论点呢都是全部共许的。那说，呀，这个多半你听几句，他这个那是让有了我安个过呢，就别的我的中秋个路已经，他深究的中秋你这些，好像嘛去给吧去找茬嘞，第一的让有了周边我安个过呢就把的，安尼看着是那我边那时候安个就把是那的，哦，他的安个就把的，安尼。中秋，我当然有了吃些说马切玩就吧，别那碰见米线大不啦，安尼碰把的有的人是讲了，就的这几个吃他们家啦。아니 주고요 레스 어다 주고 주베고네 주고 레스 어다 차시스 체네 주고 말에 맞춰버 주고 레스 어다 디체네 dumjugilo itis 다 dumjugilo 다 또메기 샤바니 뒤지스 어다 디스기야 那这边呢，就讲到说，以事物之力呢，去入至尽的了之呢，是成立去入之的性相。那比与无分别之呢，二者同义。那这个呢，也是我们之前呢就有讲述到的，就是说，当你去入这一境的时候呢，你对于就比如说你去入平直的时候呢，那对于和平直呢是关带实境、自性、陈述同之一的这些法类呢，它会全部呢同时都去入的缘故。所以称之为叫做成立驱入之，就像直平眼之呢，它在驱入平直的时候呢，它能同时呢也驱入了平直的无常、平直的所作，就是平直的这些特性呢，它都能够全部同时驱入的缘故呢，所以称之为叫做成立驱入之。어다 대다 도미기 샤바니 둔지스 다 되는 마 랑기 코드 주에 심중다 총대 남바 라서 다 심중다 총야 총발된 바 셈기 칭이스 다 심중 레이사레와 라서 심중 레이사레 다 다른 대샤가 Yes. 다 다른 가로로스 아니 대샤가 나서 那接下来呢，就是到68页的最后一段。那68页最后一段开始呢，那我们就进入了心和心所的区别。那我们今天就是因为已经讲解了很多，所以我们今天呢就先上到这边。那心和心所呢，我们就下一堂课开始再继续的做解说。然后他罗的祖兄做这个的，他罗你话的，可是什兄弟他妈的呗？他妈인사不，他不的罗的你话做这个样的，콘티 디기 올라양 센센중인 남자 지보드네 제가 뭐 지수마지고 가가래도, 레미네. 제바고 카카르샤 제가 뭐 가가래셔. 다 심중디 가가지도 와. 다 남주 로리나 다가라래. 심주 차도디 아니고 로리 차도 그래. 다 이내 개발미도 간도 양자 투조연의 양교도 쪽으로 와. yes 那就是进入了新心所之后呢，那新心所它就等于是我们这个心类学课本呢，就是等于是最后面的内容。那当讲解完新心所之后呢，那我们第2年心类学的课程呢，就算是结束了。那虽然说就是好像快要结束了，但是如果说我们还有时间的话呢，那我们还可以再做一些就是其他的补充，或者说继续呢做一些其他的讲解。了。아니 다 다른 게 중에 집에 교회 자와디 질 상기 담바져보다 양고도 가서 줘야 뭐 세계와 종합을 준비해서 마집에 상기 담바는 다시 길어 요런데 내가다 담바딘제 군지 쪽에 디징이 점내 지노 공사 경고 좀 저기 주변에 하는 게 춘용도 길어마 강해야 버다다 고제 샤베 깨깨된지 두실은 게 두바다 다가나시 남배 유두고도 추기 담바집에 딘지 끼고다 탐지 고제 샤베 깨깨된지 두실은 게 두바 잠볼린데 자와상보 두딩이 나중에 끼고다
namba imba da mayimba chekelamba da melamba da tamje ge tsiri neme samde chishin du joba la so tena tona ge la so tena de kya je be zam yudu de nemo chukje chungshi ne ba ma chu mugela so ba da tamje shiwa ta tona ge za kan sa ba tamje manju ne ge ta da nyam simje tamje so ba sangi gomba to be kilo do sho sa je mo che yis那接下来呢，我们就一起回向。那回向呢，师尊的圣照能够长久住世。那特别是三界坊中华发大师的圣照呢，能够长久住世，源远流长。那也回向尊者和一切和我们具法缘的上师呢，能够法体安康，长久住世。他们的所愿呢，都能够迅速的成办。那除此之外呢，一切持教大善之事呢，也祈愿他们能够法体安康，长久住世。他们的心愿也能够早日的成办。那除此之外，对于社会有贡献的这些人，无论说是佛教徒或是非佛教徒，或者说还有宗教信仰或是没有宗教信仰，那也祈愿呢，他们都能够长寿无病，他们的心愿呢也能够早日的成办。那也祈愿台湾还有印度等一切的国土呢，没有任何战乱和疾疫。那现在的肺炎呢，能够早日的息除。总之，将我们三世所有一切的善根呢，回向给一切的有情，祈愿一切的有情呢，能够快速的成就佛果位。是战备保护记得看吧，当官都勇上猛文殊如实了诸法，那个大恨普一起贤说菩萨了，亦如是。要把未能的，随从彼等我清净学，们是我从业为将此等善根皆回向。我三是一切好，善事圣者那众，一个所月上作任何殊胜诸上过回向，这些人，我愿将此一切众生根，为行普贤善行皆回向。所有礼赞供养佛如来，请得久住世间转法轮，随喜忏悔等诸妙善根，回向一切众生尽得道。愿此玄灵环绕国土中，一切利益安乐根源处。观音必在东京角斗处，圆足兼住直至三野际。自清显密教法册，善止为生顶上言。智慧礼障事业缘，深深党契愿缘故。祈愿至尊上师及长寿，尽善事业广传十方界。贤惠教法明东西三地，花处有情黑安常安住。总之愿令善事皆欢喜，并以获得佛玉体广为。如来圣教遍扬于十方，修行所作妙善皆觉知。吉祥上师愿长寿，遍虚空界生善乐，自他尽罪而极之，快速成就佛果地。父母有情居安乐，一切恶趣恒时空。菩萨任谁住何处，彼等心愿之成办，乃至有虚空以及众生住，愿无住世间，尽除众生苦。
呀，就多几节，打手你们解读解囊，节。谢谢仁波切。谢谢仁波切，谢谢谢谢莲扎。谢谢法师。谢谢仁波切。